Svi koji me poznaju znaju da je moja kategorija brdsko-planinsko trčanje i ovo je jedan od modela koje ja preferiram, odnosno koje bi preporučio čak i trkačima koji su tek zagazili u taj neki segment. Nekadašnji Salomon tim je napravio ovaj brand, znači gledali su da bude za nijansu manje porozniji sami Vibram, to jest Mega Grip što se tiče džonova, i gledali su da skroz uklone zadnji dio da bude tanak. Ovo je inače Mafate X. Ono što je bitno da se navede jeste da samo platno rađeno kao klasično mesh platno. Kada bih nekom preporučio ovaj model, rekao bi da ne očekuje kompletnu udobnost, ali da očekuje da ova patika kada je obuče ima u prednjem dijelu kompletnu kontrolu. Oni su u prednjem dijelu, znači na sredini ovdje dodali još jedan red krampona, samo što su ih u prednjem dijelu malo smanjili da bi imali ljudi malo bolji kontakt sa podlogom. U zadnjem dijelu je pojačan da ne bi kad gaze na petu ili kad se trči nizbrdo, a peta je uključena, ne bi kačili od neke predmete, odnosno kamenje i tako neki teren koji nije baš za gaženje.